Pamiarsa pemerintah Kabupaten Buleleng mikelingin Hari Mangrove Sedunia antuk nyarengan samian baga keramene ngelestarian hutan mangrove. Tios medui anceng nandur siu taru mangrove pemerintah taler puniki nincapang pangupaya kebersihan saking luwu plastiki. Sanesida ngaunang ekosistem pesisine. Hutan mangrove dado silitungil benteng alami pesisi Buleleng. Tios nyayubin pesisine saking abrasi, mangrove taler genah mekudang-kudang soro ulam segara. Tepisanan becik nyerep karbon angin nguantunes wesanan perubahan iklim. Sakiwanten, deng sawatar genah, kewentanan mangrove kantun nampenin pikobat mawinan lu plastik. Kanan inucap muatang penyarengan miwah uratian saking samian bage keramane. Nenten wantah pemerintah, ring pekeling hari mangrove sedunia, dados pengiling yening ngemit mangrove nenten wantah pina ke acara nandur taru kemantan, nanging taler kecenayang antuk ngemit keresikan tukat, segara miwaring pesisine. Pemkat Buleleng medue anceng, nandur siu mangrove selantang warsane mangkin, antuk memperkanti sarang perangkat daerah, sarang KPH Bali Utara. Pemerintah taler nyokong perkanti sarang Dinas Lingkungan Hidup miwah Dinas PUPR, sajeroning nincapang normalisasi tukat mangdelu nenten anyut kesegarane. Desa miwah desa adat mangdane nadosang mangrove pina ke aset wisata berbasis konservasi sane kesayubin awik-awik. Lianan punika, komunitas PKK Karang Taruna kantos angga usaha pariwisata kelingang antuk ngelestariang mangrove rumasuk ngirangin pewigunan lu plastik sekali pakai anutin Pergub Bali nomor 97 tahun 2018. Ngelintangin parikrama inucap ngemit mangrove miwah nas lu plastik. Pemerintah Kabupaten Buleleng ngabtiang wewidangan pesisi Side Lestari salsida nyokong sektor perikanan turungu kuang pariwisata berkelanjutan ring Buleleng. Yasari Yuli, Bali TV.